Mo te wā tuatahi I te ipu whutupōro o te ao, kua whai tūranga a Zach Guildford ki roto I te kapa o Pango. Ko ia tētahi o ngā whakarerekētanga e whitu ki te aroa kapa, I pānuitia mai rā e ngā kaiako I te rangi tonu nei mo te tukinga ki te kapa no Kānata. Kua tairawa mai tana tākoro tuatahi I te ipu whutupōro o te ao. Oh, I don't know about a kiss, but maybe a hug or a handshake, something like that. But no, I'm very grateful for the opportunity. E rua te kaumārua o na tau, kei te pai hau Maui e tākoro ana. You know, knowing that if I work hard, I'll get an opportunity at some stage, and I've got that now. So, as I said, I'm just looking forward to it. Kua whakamoa ia o na raru Waipiro. I think he's handled it particularly well. I've been very impressed with the way he's handled it. You know, he's fronted it, he's been strong on that, he hasn't avoided the issue, and he's been outstanding in the group. You know, he's been one of the leaders on the training track, so he's been a standard setter there. So he's been superb. Engari, ko tahi te tohu a Henry, I titi tonu atu ki te ngākau o te taiohi e rua te kaumārua nei o na tau. Well, he just told me that it's not what's happened in the past, but what I do from now on. So for me, that looks like working hard and getting my opportunity this weekend. E whitu ngā whakarerekētanga ki te aroa kapa I pakanga atu rā kia wiwi, ko tētahi ko Israel Dag hei pai hau katau. It's about form, isn't it? And we have picked the side on form through this competition. And people get opportunities to play. And they're quality rugby players. And they need to make a statement if they want to play again. E ora ana te katoa o te kapa, I a rātou ka uru atu nei ki ngā tākoro nui o te whakataetai. Ko tā rātou tākoro ara ngā o Pango kia Kānata, tētahi o ngā tukinga whakamutunga I roto I te wāhanga tuatahi o te ipu whutupōro o te ao. E waru ngā tākoro kātū hei e nei arangi whakatāne, ko te mea tuatahi ko Āwherika ki te tonga kia Hāmoa hei te pōnei. Nō reira, me whakawhiti atu tātou I nai atonu nei ki te papatākoro o te raki pai whenua. O tira kia Irena Smith. Irena, e aha ki ana te aha. O kua tīmata te tai mai o ngā kaiwhaiwhai ki konei aha kua te moata tonu. Engari, tairawa atu ki te haurua I te waru karaka I tēnei pō, ka ki katoa I nei turu I ngā kaiwhaiwhai toru te kaumano. Ai kua hokona katoa tia ngā tīkiti mō tēnei o ngā tukinga. He ahuatanga tērā kua tino kitea I roto I ngā tukinga I wainga I ngā kapa no te moana nui a kiwa. Ka pēhea rā Hāmoa I tēnei tukinga hei te pōnei ki o whakaro. O me upoko pakaru ka tika a Hāmoa ki te hia rātau ki te paku whakararu I a Āwherika ki te tonga. Me ki kei ngā paumua pia te mahi nui. Engari ki te whai wāhi pia tui lagi a tūsi pisi mā, ka pai pia tērā mō Hāmoa. Tētahi atu whakaro nui mā Hāmoa, ko tahi anake te piro kua tukuna e Āwherika ki te tonga. I roto I a rātau tākaro katoa I tēnei o ngā puna. Nō reira, he pakanga nui tēnei. Me he pātū watawata. Ko te aroa kapa toa tēnei o Āwherika e tukuna atu nei ki te muru o te ahi hei te pōnei? Scotty, ko hoki mai tā rātou kāpene a Victor Matfield hei ārahi I te kapa, ko wai atu ia Duprez hei whakahaere I ngā mahere tākaro. Kaore kore ko te hia a Āwherika kia whakamāro ake I ngā mahere tākaro katoa I mua I tā rātou ahu atu ki roto I ngā whiringa toa. Ki etahi atu tākoro Irena, ko tirana kia Ingarangi, hea ngā kōrero mō tērā tākoro? O me toa ka tika a koti mana, me toa rātou ki te uru atu rātou ki roto I ngā whiringa toa ne. Engari taku kōrero atu kia Shantaine Hape hei tāna me toa tonu a Ingarangi ahakoa kei a rātou, kei te taumata rātou o tā rātou puna. He mea nui kia toa rātou me te whakaaro he hoariri ngā kapa e rua nei no tērā taha o te ao. Nō reira, he tukinga nui hoki tēnei I wainga I ēnei kapa e rua. Ka rawe Irena, ngā mihi nui ki a koe, Irena Smith tērā e te iwi I te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau.